Revision paper 2. 다 다른 언제인다. revision 기 결정이 쇼고 나는 결정이 티쇼 니와드 차트라. 닝일 티쇼 담보도 줬어요. 다 다른 지우지경이 티시게 해서 길라기지. 통인 중 하나 땅에라. 제도 있다 칼나 간점시. 다 칼라라 subject이 좋아요. 된저 하나 땅으로지 녀다 해라. 길라 이만이 숨질라 녀야. 랜드다 코리오라. 디디오지. Gilagi zungala kuruwe na nga karisoro nye kazuchi machine nye hakotora diche tuwi na ira. Gilagi kuruwe dewa me na nga meche. Takare tiyo thangbu di exercise 1 da nala write two adjectives to describe each of these nouns. Katishlare shamdu ani karsa shamdu mindu takwanda. Chazi haza minsi dinzo tiye dinzo gi rere la dishe gekhin yi Genzi ni tishoas describe na dishikyo. Each of these nouns na dinzo gi mainsi dinzo rerela ra dishi ni dishige gi ani genzi ni tishoas. Pechashina mother la kind, beautiful. Ra simba sangbuda ni jimu. Best friend katir. Ra best friend da kejudo ta suzukari ting ra. Best friend la karere trustworthy lana ichi lugi che da di rola chora dinashi yeta gensi samta da chazi samta mata mondi susula di yo samno ya posta da chazi da gensi ni ra dishi ge ba kande da chazi la khare ang zu tu de ba da tu sum ki she ra gensi la indike yo mata ne dishi ge da de dio che da di sama ge le ha ko re wa ta grandfather ha ko my school chocolate ras ngamut rasayati ice cream di 가서 차고 칼로레 차고치리라 쇼레 근데 저시라 lunch box라나 니고 칼라기 네 나라네라 나레 다 가서 니고 칼라 키도다 미츠 디디더라 the favorite dress 디 돌로가슈 라 돌로가슈라 디시게 데체 the exercise 2라 tick the correct words to complete these sentences 다하레 지루든조 차상어치엘라 아니 치 디바데 담쇼스 치 디바틀라 딕다기쇼스 라 correct words나 치 디데바든조 카르치엘라 지루든조 공해치틀라 든조 치 디든조라 딕야쇼스 데네 당부디 There are several / a little pans on the table. Ra ta khagi dibatta peshashina there are kalasu several a little pans on the table. Choksigangla anyugu ra ta mangsi gyasa do pans an khachi a little chigimbe yungu mara khuni gedar do chat kasa minsi mambujla khalawra several pans on the table. Ra khashish do la pants mangsi gyasa gengi several let khashish let lembara shig let lembuyumara they are gyasa la alle de yumara are the mangsi chatter there is a laura dindoche dene niwadi the jar is almost empty jar lana dirojla tanzo ki kadore bottle liya anzo ina jikara dinero chala lusa to ya anzo jam da peanut da the marlu sai the bottle ro lida the jar leba jar is almost empty jar the tomba almost empty lana the tomba chado du lejra the dejla ra there are only a few biscuits in it that kharilu sardu biscuit lu sai ngonzo in the lu da ne do ra jose ga sha the zodo dos khare there are only khati bera biche tading anzu yitsena shi to shana ngam to rakile ti 디오치라게 낸 치카고 유인도 줄래체 데나시기다 카르라다 오레 망시도 따기따기 디키말라 카르도 망체하게 겐시르도아 겐시디에 카르 겐시르도 장가이 겐시자 adjectives of quantity 라 quantity 망르게 지시해 정도 장바 디럽세야 파랑자 드르체 캬종치 이치 디강샤나 도라스소 안nen가 차돌라 Dine chazi minsi koma suemindo. Dina she sumba dikhacherdo rewrite these sentences in the plural form. Ta dinzo karna theore plural form na ra.
mangzi na la tishos. There is an apple chena. They are apples. They are apples mangzi kya. There is a parrot. They are parrots. Ista atsabla yuata ra. Dene marble lana tsumutsi cheta. Pon zo truly to later. Jo shuche ko di shegi ro shego ro tori rishta. Di shuretsi da saga. Dene dila exercise 4 la complete these sentences with adverbs from the box. Tsiru binzo kongshos kari kongore di kaza trupshid na yobegi adverbs lana kari imbe kaza nganzo drosarwa chazila dishigenye ra chazila dishigenye jita walk slowly ra walk di chazirwa an kokka rodan di kare komba yadan di khandere slowly dichin ra so thangbo de khadu carefully subsearch softly lana jambuchin happily lana kyu ngane quickly lana gyoko ngane loudly lana dechat ra kechago ngane tadi sama la khadu l wisely da de sama khadu tengore di chazila dishiganye tengor ba shimba ly me ba na khon sama gensi chat hota careful soft happy quick loud de sama gensi chat ra gensi la ly ne ba na chazi gensi chat ra disara dikhebadich dene dinana gyanda kilagi tu kyang thore ra sikhawo da kemda ngawadi complete these sentences with the correct forms of the action words in the brackets. Tsiru konsho as kari kongore gugna yopegi ani chatsi dinzo ra chawa tsi dinzo and dio dinano la chisho as ra float led da tu khairna tadari to lejra ra da tuji bu me bache ra tu ro chat ra da tu de ngon tu mang bo jan ba tu de ba na lo la ni tu thada wala ni jan ba chidang thada wada chidang chi haza cha thada wa chi shin ba chidang tu de ba na lo la an chidang gi tu de ba chidang an tu chidang gi tu de ba na lo le chatsi de la irregular ta regular la ni ra de ro jan ra so would always dash on water ra ta di khad chidang gi thada wa da shin de khadi ne ani chugang la kiligres ra kilo le ra float la na so khacheso would always float on water che the wood lady floats wood lady kokare chichi gi mi ro chadra so the wood always floats floats la wesera ko chi do something chna ra floats on water la yesera de che da di khazan tu de ba na la ki che chra de peche ke la ki sta enda tu la ta gi kyang tu eta che che the trubadi look at the picture and complete this paragraph with ing form of the action words in the brackets gu na la yobegi an chatsi dinzo ani kharna theore ing yu na la thisho as ra di an pari lata che ani siru de asati chemba de koyan la ra paragraph na chemba de pari lata le di chemba de koyan la ka chore ani guta ne yobe chatsi dinzo la ing kya shows la jama chishi ba tong ra Rani and her mother are in the market ra Rani da amna iga chom na yeres they dash fruits tari konz ing kya na khachir ra they are buying ra are kya horta they buying me ache they are buying fruits konz ani shindo nyo shin bari sha la jura dina shi mitine de tuen ra de je dina chika oda kimda towards led the two led do ro chater to2 je la le jura towards the bus stop la zambala ani me ko khasadi langko lang sa chijo langko ba sula shura on de la le da ne pa la le la ko